Hello, gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin, ngagbuybuyakan, nagdangdangag, kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod kini kabsat iking saan napud na nagantin tay patangata ngay drama itangam sakbay na makablawan man pay amin a grupo tisya si Baru Arupa Macau chapter from Taraki ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi man ti kunani kabsat iking. Dear Manang Bianang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbarus ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman ni sublitay binuulod ko nga igadan, Marimileng. Agyamanak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. Adda usarang. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manuak mangaminan arumari jay balay. Tanudad duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga rod at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Umayak man na namileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrek ka Agyamanak nana. Hala, urayo mo ni Carmay akaanak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan nana. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitag ngamin ni Jaygan. Ay nagimasin nga naimas nga alsumanda ita. Wan nana. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga agkasarta ka din, Carmay? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maaya. Hanta nga maibagati gasat nga kunada. Amo maaya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isekret ta pa'y langan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masurot. Ay, thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Ah. Namileng, Carmay.
Lain baga rabiyo. Ni, ay, isuday jayan jaro rayak ante, ni Idong. Idong, nobyom ka day. Dadi, kunak man nun ni Rode tinobyo. Eh kayo kay maturugan ante. Tama pan pastor kan ni Idong. Kunaklakid din no nakaturog kan, Carmen. Haan, ata inururay ka nga rod. Ay, naggwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmen, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akik ken chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya antik. Kita niya ko, ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat nga roden. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta Idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo, Carmen. Nay, papanam manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Apay nga ron nga ikami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malamin ti sakak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbaga oras mo, ading Karme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagshortpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmag na dita kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamot kun, ante. Ibagamot kanya katap na mukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diya kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend dayta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, ante. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan ante. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaang.
Katalaga akas ta. Sungaron nga do tiginatang ko. Ta agi parano dakmay. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanyak. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y ripulyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel cellphone Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue mileng. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang ikay. Wanya, nabisog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si katikadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta Ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug, wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kan mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kan nagdinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carmay. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyamanak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmi.
Tuganan ta ka di nga agawid, Carme. Tricycle, wano, jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta inakto pay agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang agdate, ha? Wan Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuan maturog tan itoy ele. Uy, ag-relax tamoy, Carmen. Ay uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matalakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tadata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagay swine. Tanay, awampay kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pang usarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kung kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay, di nakapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Iso nga enjoyik ta garam. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, idong, agnganga kata sobuan ka niya. Sige, Carmen. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itid mo. I love you, idong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme, idong! Ah, ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, idong. Darasam, umayakan. Aperas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karuha na. Ngam, pagturuga nga. Si kaano kayat mo ti maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, anti Mareng. Naglaban ka no darudi kan idong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikog mau. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie.
Nagkamali aksamat gayam iti atap. Niidong sa gayam ti ama dato si Kuko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumala ang tinubyong karmi. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, bay. San lagayam ada kami kinirudi tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahita. Ladingitag. Ngam, jak mamati karmi. Di na lukwang. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka nupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Karmay. Jaklaim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na kumaanti. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Amangan no ibagada abinaybayan ka, Karmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti ama to si Kuko. Asinaw, Ni tataiking gayam. anya, amom ka diti ibagbagam, Karmay. Uwan, auntie. Di ba naturog namin sa ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi namin san, auntie. Anya! Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Ka inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Karmay, ang nagkaida kayo kanaw, idinaturog kay Jay Balay. Wen, awan na pasamak iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaeng ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ti pagdamagan yaw. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakiro mo gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wide. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmina ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmina ita. Ha? Oho, mangilawlaw na diya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas kan ni Carmi tanagadumat gayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko itisan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipodi din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak, ajak tupulos malipatan. Tuy gayam mo, Iking. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tuy gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.